You all tahu tak, SkillsFuture credit top up of $500 yang diberikan pada 2020 will be expiring soon hujung tahun ni? You all dah habis pakai tak? Tak apa. I share dengan korang how you can still utilize it. Firstly, visit laman SkillsFuture. Scroll through untuk cari courses that interest you. Banyak yang mengambil masa beberapa hari saja untuk complete sebelum 31st December 2025. Sebagai contoh, you all boleh pilih kursus seperti First Aid, Presentation, Speaking, Photography, Food related dan banyak lagi. The credit juga boleh digunakan untuk online courses di platform-platform ini menawarkan online courses untuk you all belajar di mana sahaja in your own time and they cover banyak topics. Don't waste this opportunity untuk belajar something new. And to you all yang dah gunakan your credits, you all pakai untuk apa? Share di ruang komen. Dan jangan lupa untuk follow, like and share OMG XBH.